আটাইতকৈ আদিম জনগোষ্ঠী আমাৰ ভাই ভনীসকলক গৈ বেগ ধ্বনি দিবলৈ ক'ত সাহস পালে ইয়াৰ উত্তৰ আমাক লাগিব। আজি আপোনালোকে চাওক তেওঁলোকে কি কৈছে। তেওঁলোকে जुदि हा होयोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गोख्रोङै गाबथागोन आरो जों कार्बि आंलंआवहाय दुंहावनिफ्राय दुंहावसिन थासारि सोमजिनायखौ जोङो नुबाय थादों। बेखौ लानानै आरो बेराफारसेथिं जायफोरानोखि नन ट्राइबेल बिथांमोनाहाय कार्बिफोरखौहाय गो बेक होननानै स्ल'गान होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गावनि हायावनो माबोरैहाय गो बेक स्ल'गान होखो बेखौ लानानै दिनैहाय आसामावनो दुंहाव थासारि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै ला बिथांमोनाहाय मा फोरमायखो जे जायफोरानोखि गो बेक होननानै स्ल'गान होबाय थादों। बेराफारसेथिं एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथां दिपेन बर' साराहाय जे हापाता होननायनि बेलायाव खायसे खोथा मख'नानै बुंनायखौ नुनाय जादों बा खौरांनि एबा प्रेसमेन्टनि गेजेरजों मोननाय जादों। नोंथांमोना नैखौबो भिडिअखौ नायनानै ला आरो बेनि सायाव जोङो फिन सावरायफिनगोन जे हापाता होननायनि बेलायावहाय আমাৰ আটাইতকৈ অসমৰ পুৰণি যিসকল জনগোষ্ঠী কাৰ্বিৰ ভাই ভনীসকলক আশ্বস্ত কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোক অকলশৰীয়া নহয়। আপোনালোক অকলশৰীয়া নহয়, আমি অসমীয়া জাতি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰতিটো সাংবিধানিক ৰাজনৈতিক ভূমি আৰু ভাষা সংস্কৃতি অধিকাৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত হ'বই লাগিব। আপোনালোক কেতিয়াও অকলশৰীয়া নহয়। হয়, জনগোষ্ঠী হিচাপে আপোনালোক কাৰ্বি, কিন্তু অসমীয়া হিচাপে আমি এক ককাই ভাই, আমি একে জাতি। আমি বুকুত হাত থৈ কৈছোঁ কাৰ্বিসকলক অকলশৰীয়া বুলি ভাবি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিব, সেই XYZ যোনে নহওক লাগিলে কাকো সহ্য কৰা নহ'ব। আৰু আমি আটাইতকৈ আচৰিত হৈছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীক চাইনিজ বুলি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰে একাংশ ভাৰতীয়ই। সেই কথা আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি আহিছিলোঁ, দেখি আহিছিলোঁ। কিন্তু অসমৰ মাটিত থিয় হৈ কোনোবাই আমাৰ জনগোষ্ঠীয় ভাইসকলক চাইনিজ বুলি উপলুঙা কৰিব, এই কথা কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব। যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব। ভিডিঅ' অসমৰ ৰাইজৰ মোবাইলে ভাইৰেল হৈ আছে। আমাৰ কাৰ্বি ভাইসকলক, অসমৰ আটাইতকৈ আদিম জনগোষ্ঠী আমাৰ ভাই ভনীসকলক গৈ বেগ ধ্বনি দিবলৈ ক'ত সাহস পালে ইয়াৰ উত্তৰ আমাক লাগিব। আজি আপোনালোকে চাওক তেওঁলোকে কি কৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক যি সাংবিধানিকভাৱে অধিকাৰ দিয়া হৈছে, আমাক যি ৰাজনৈতিকভাৱে অধিকাৰ দিয়া হৈছে, সেই অধিকাৰ আমাক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। সেইটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, সেয়া আমি সকলোৱে বুজি পাব লাগিব যে সেয়া আমাৰ অধিকাৰ আৰু সেই অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিবই লাগিব। তেওঁলোকৰ মাটিৰ অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ। তেওঁলোকৰ 26টা চিটত কেৱল 7টা চিটতে তেওঁলোকে আজিকালি নিজৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰে। বাকীসকল তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা গ'ল। তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিনিধিজন তেওঁলোকৰ নিজৰ নহয়। গতিকে এইখিনি কথা অসম চৰকাৰে আলাপ আলোচনাৰ মাজেদি কাৰ্বিসকলৰ মৰ্ম বেদনা বুজক। কাৰ্বিসকলৰ পক্ষত আপোনালোক আছে। নিশ্চিতভাৱে জনগোষ্ঠীয় লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে কোনো ভূমিপুত্ৰই সহ্য কৰিব নোৱাৰে। আজি মই কৃষক মুক্তি বা ছাত্ৰ মুক্তি বুলি নহয়, এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে শিৱসাগৰ মাটিৰ পৰা কৈছোঁ যে কাৰ্বিসকল অকলশৰীয়া নহয়। আমাৰ আটাইতকৈ অসমৰ পুৰণি যিসকল জনগোষ্ঠী কাৰ্বিৰ ভাই ভনীসকলক আশ্বস্ত কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোক অকলশৰীয়া নহয়। আপোনালোক অকলশৰীয়া নহয়, আমি অসমীয়া জাতি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰতিটো সাংবিধানিক ৰাজনৈতিক ভূমি আৰু ভাষা সংস্কৃতি অধিকাৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত হ'বই লাগিব। আপোনালোক কেতিয়াও অকলশৰীয়া নহয়। হয়, জনগোষ্ঠী হিচাপে আপোনালোক কাৰ্বি, কিন্তু অসমীয়া হিচাপে আমি এক ককাই ভাই, আমি একে জাতি। আমি বুকুত হাত থৈ কৈছোঁ কাৰ্বিসকলক অকলশৰীয়া বুলি ভাবি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিব, সেই XYZ যোনে নহওক লাগিলে কাকো সহ্য কৰা নহ'ব। আৰু আমি আটাইতকৈ আচৰিত হৈছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীক চাইনিজ বুলি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰে একাংশ ভাৰতীয়ই। সেই কথা আমি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি আহিছিলোঁ, দেখি আহিছিলোঁ। কিন্তু অসমৰ মাটিত থিয় হৈ কোনোবাই আমাৰ জনগোষ্ঠীয় ভাইসকলক চাইনিজ বুলি উপলুঙা কৰিব, এই কথা কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব। যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব। ভিডিঅ' অসমৰ ৰাইজৰ মোবাইলে ভাইৰেল হৈ আছে। আমাৰ কাৰ্বি ভাইসকলক, অসমৰ আটাইতকৈ আদিম জনগোষ্ঠী আমাৰ ভাই ভনীসকলক গৈ বেগ ধ্বনি দিবলৈ ক'ত সাহস পালে ইয়াৰ উত্তৰ আমাক লাগিব। আজি আপোনালোকে চাওক তেওঁলোকে কি কৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক যি সাংবিধানিকভাৱে অধিকাৰ দিয়া হৈছে, আমাক যি ৰাজনৈতিকভাৱে অধিকাৰ দিয়া হৈছে, সেই অধিকাৰ আমাক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। সেইটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, সেয়া আমি সকলোৱে বুজি পাব লাগিব যে সেয়া আমাৰ অধিকাৰ আৰু সেই অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিবই লাগিব। তেওঁলোকৰ মাটিৰ অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ। তেওঁলোকৰ 26টা চিটত কেৱল 7টা চিটতে তেওঁলোকে আজিকালি নিজৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰে। বাকীসকল তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা গ'ল।
তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিনিধিজন তেওঁলোকৰ নিজৰ নহয় গতিকে এইখিনি কথা অসম চৰকাৰে আলাপ আলোচনাৰ মাজেদি কাৰ্বিসকলৰ মৰ্ম বেদনা বুজক কাৰ্বিসকলৰ পক্ষত আপোনালোক আছে নিশ্চিতভাৱে জনগোষ্ঠীয় লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে কোনো ভূমিপুত্ৰই সহ্য কৰিব নোৱাৰে আজি মই কৃষক মুক্তি বা ছাত্ৰ মুক্তি বুলি নহয় এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে শিৱসাগৰ মাটিৰ পৰা কৈছো যে কাৰ্বিসকল অকলশৰীয়া নহয় जोङो क्लियारलि बुंनो नागिरदों जे जोङो खोनाबाय थादों बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव गोदानै सरकार फैनायनि उनाव हा पाट्टा होनो बिथाङा नागिरदों आरो जायफोरा हा गैजाया जायफोरनियाव हानि डकुमेन्टस गैया बिथांमोननो हा पाट्टा होनो नागिरनाय जि रिजोल्यूशन डिसिजन बेखौ जों वेलकाम खालायो खारन थांनाय समावबो थांनाय सरकाराबो माखासे हा पाट्टा बिथांमोनाबो होनानै गालांदों किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बिटिसिनि सिक्स शेड्यूलनि हाखौ होनो थांनायाव हा पाट्टा होनो थांनायाव जाहाथे बेयाव बे खोथाया स्पष्ट जायो जे रियेल इन्डियान सिटिजेना सोर प्रकृत भारतीय नागरिकआ सोर आरो लोगोसेनो 2003नि सिगां बेयाव ट्राइबेलजों लोगोसे बनाफाइड जायफोर सेटलार सिटिजेन्सफोर दङमोन बेयाव एसामिस इन्डिजिनियासआनो जा गुबुन गुबुन हारि माहारियानो जा खारन बिटिसि सिक्स शेड्यूलाव लिरनाय दङ जे ट्राइबेलनि अधिकाराबो प्रटेक्शन थागोन एज वेल एज नन ट्राइबेलनि अधिकाराबो बेयाव प्रटेक्शन थागोन किन्तु खोथाया जाहैबाय रियेल भारतीय नागरिक 2003नि सिगां जायफोरनि बिमा बिफाया दङमोन आबै आबौआ दङमोन आजै आजौआ दङमोन दा फिसा फिसौआ दङ बिसोरा हा मोननायाव जोंहा आपत्ति गैया आरो बेलेन ब्लक जिखिनि ट्राइबेल बेलेन ब्लक दङ 19टा बे बेलेन ब्लकआव जायफोरा प्रटेक्टेड क्लास ट्राइबेलनि राइटआथ' थाखानांगोनखा प्रटेक्टेड क्लास जि मोनब्रै हारि दङ बिथांमोनाबो बेयाव अधिकार दङ गावसोरनि हानि डकुमेन्टस पाट्टाखौ बिथांमोना मोनगोन किन्तु नियम आयेन आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 चैप्टार 10 बा आसाम लेन्ड पलिसि 2019 बेफोरखौ भंग खालामजोबनानै अकल राजनीतिक कारनाव भट बेंकनि सार्थआव जुदि सोरनोबा आयेन भंग खालामनानै जुदि हा होयोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गोख्रोङै गाबथागोन आरो जों मालाबाबो हास्थायनाय नङा मालाबाबो लुबैनाय नङा दानि सरकारा हा पाट्टा होथों जों वेलकाम खालामो स्पष्ट खोथा किन्तु रियेल इन्डियान सिटिजेन आरो 2003नि सिगां जायफोरा बनाफाइड सिटिजेन बनाफाइड सेटलार्स आरो इलिगेल एनक्रचार्स फरेन नेशनेलफोरनो जाहाथे मालाबाबो हा पाट्टा होआ होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों निश्चय नुबाय बुजिनानै मोनबाय मिथिनानै मोनबाय बिथाङा मा खोथा बुंलांखो जे गो बेक स्ल'गान होग्राफोरनि सायावहाय गोख्रों रावजों बिबुंथि लाखिदों ख्रावनानै खोथा बुंदों बिथाङाहाय आरो बियो राइटखा राइट पइन्ट बियो बुंखानांगोन आरो बुंखानोबो नांखागौ आरो बेफोरबायसा माने जुदि कार्बि आंलंआव थानानै जुदि कार्बिफोराहाय जे बिथांमोनाहाय जे कार्बि आंलं थागिबि बिथांमोनखौ जुदि सोरबा गुबुना फैनानै गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै गो बेक होननानै स्ल'गान होयोबा बेयो मानिजाथाव नङा बेयो गनायजाथाव नङा मानिजाथाव नङा आरो बिथांमोनाहाय माबोरैहाय बेफोरबायसा स्ल'गान होनो अधिकार मोनखो होननानै बिथाङा बुंदों बेयो गोख्रों रावजों बिथाङा थांखिनानै बुंदों बेराफारसेथिं बिथां दिपेन बर' साराहाय जे खोथा बुंलांबाय जे हा पाट्टा होनायनि बेलायावहाय बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला हा पाट्टा होनायखौ वेलकाम खालामो होनदों किन्तु जायफ्रानोखि फरेस्ट एरियायाव दं जायफ्रानोखि मोननांगौनि मोन्थाय गैया हा पाट्टा मोननांगौनि मोन्थाय गैया बिथांमोननो हानि पाट्टा होयोब्ला बेयावहाय होबथानाय जागोन होनना बिथाङा डाइरेक्टलि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों बेराफारसेथिं बिथां हाग्रामा महिलारि सारा जे बेखौ बुंबोखाबाय थादों जे स्पष्ट खोथा बेयो गुबुन जे आगोलावहाय जे प्रेस मिट बा खौरां गेजेरजों बुंबायखाबाय थादों जे जायफ्रानोखि मोननांगौनि माने मोन्थाय गैया मोननांगौनि जेबो इलिजिबिलिटि गैया जायफ्रानोखि मोन्थाय गैया हानि पाट्टा मोननांगौनि मोन्थाय गैया बिथांमोननो होनाय जानाय नङा आरो बिथांमोना मोनखाया आरो बेयाव गोबां खोथा दं जे हा पाट्टा होनायनि बेलायावहाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसेबाबो मिथिनो हाबाय लोगोसे बिथां जि दिपेन बर' सार आरो लोगोसे जि बिथां हाग्रामा महिलारि सारा जे खोथा जे हा पाट्टा होनायनि बेलायाव खोथा बुंदों बेयावहाय नोंथांमोना माबाफोर जुदि बुंनांगौ दंब्ला कमेन्टआव बुंहरनो हागोन आरो लोगोसे मा बुंनो बुंहरनो हागोन कमेन्टआव खुला दं नेक्स्ट आपडेटआव फैनो लोगो मोनलायसिन चेनेला गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना गोदान नोंथांमोनाव नैबेफोरबायसा गोदान आपडेट मोनबाय थानो हानाय बायसा नैबे चेनेलावहाय नेक्स्ट आपडेटआव फैनो लोगो मोनलायसिन